Nafurahi. Mwambie neno moja mwenye alikupatia hii zawadi leo. Ijambo limwe umubwire. Nitasemaje sasa? Baba nashukuru. Tunashukuru baba, natufurahisha sana. Patie basi bizu fanye mwe. Every story matters.
Ndakuramutse nkundire ndakuramutse ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivaye n'igihugu urimo. Jewe nitwa Nishimwe Andy the MC. Iyi ni STV televiziyo yacu. Nje ngaho kumenyesha yuko numva nofata umwanya nshimira umuntu yafashe umwanya kugira ngo yiteho imiryango irenga 116 n'abarenga kugira ngo basangire na cyane yisunze idini ryabo rya Mizirma. Ni kuvuga na bamizirma mu mizirma atari hano muri iki gihugu, sinza kumuvuga izina kuko sinzi ko byo mugwa neza bibaye nuko atarusha yamaye, ariko icyo nza kuvuga ni vyiza yakoze. Yafashije imiryango 116 umuceri, ibiharage, isukari n'amavuta. Mugatumba murazi ko hakunze no kubera ivyago byinshi bategwa n'amazi, ariko yarabiyumviriye ko ari mu gihugu kibanyi igihugu cyo hanze ca Etats-Unis canke muri Amerika nkuko benshi bakunze kubivuga. Uyu niwe yamuserukiye. Umeze neza muvyeyi? Yego ndashima. Ita gute? Banyita Nimbona Janete. Fani kino wakoze kino gikorwa? Urya yakoze igikorwa no mubofre wanje. Yatwaye muto yawa? Mboje ndi kuri mukuru wiwe. Uri kuri mukuru wiwe? Yego. Yoba yarakubwiye iciyumviraho cavuye canke? Iciyumviriro nyamukuru yavuze nti muri duke aronka akeneye ko yogira ico aterereye mu iki gihe bafise abisiramu bari mu gikorwa cyo gufunga, aca yifuza ko yosangira duke afise agadusangira nabo bafatanije icyo gikorwa. Ego. Jewe nta byinshi nza kuvuga, ndagushimire kuba waragize umutima no kurinda ubwizigo wawe mu gushikana ivyo bakurungikanye. Ndagushimire cyane. Yego namwe murakoze. Gusaba uzobandananye ufise uwo mutima. Murakoze cyane. Mama ni sawa? Salamu alaikum. Sogea sasa kidogo. Kwanza mimi najua nafurahi. Mafuta yako wapi? Mafuta yako. Umepewa na mafuta. Unajisikia aje kwa huyu muda? Kwanza nakusalimia sana. Salamu alaikum. Salamu. Uko vizuri lakini? Uko vizuri. Unaishi hapa Katumba? Naishi. Ngambo gani? Hapo Kumushashi. Kumushashi. Unajisikia aje kupewa hiki kitu leo? Nafurahi sana baba. Unafurahi sana. Nafurahi kabisa. Aliyefanya hivi unamjua? Unamfahamu? Simjui. Neno moja unaweza kumwambia yule ambaye alifanya hicho kitu ni neno gani? Nitaweza kumwombea, kweli alifanya mzuri. Ananisaidia kwa hiyo wakati ya hii mai yenye iko na tutesa hivi. Anatupatia msaada. Kweli anafanya nguvu sana. Mungu amubariki. Asante sana, baraka zake zitamfikia. Na acha ningependa kwa nafasi yake na mimi nishukuru kwa nafasi yake kwa kuona mmepokea zawadi yake ndogo. Ipokee roho, isipokee tumbo. Asante sana. Sawa. Mzee, unasemaje sasa? Fresh kabisa. Vizuri nyabaki cyane. Kiswahili. Kiswahili. Mbazu mutima? Etienne. Mbazu mutima Abduli. Abduli ndo jina lako? Wewe ni Muislamu? Salamu alaykum kwanza. Mimi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaishi ngambo gani? Mimi naishi hapa Katumba hapa Mshashi. Unajisikia aje kwa kupewa zawadi ya leo? Nafurahi sana kabisa. Mungu ambariki. Wanao wanatukumbuka kabisa mwezi Ramadhani na siku nyingine tu ya kawaida anaweza kutukumbuka. Mungu amjalie kabisa kwa hii sadaka yake anatupatia. Unajisikia aje? Nasikia nafurahi sana kabisa. Unamfahamu aliyofanya hivi? Simfahamu. Simfahamu kabisa, lakini Mungu amjalie kabisa. Umepewa nini? Ni vitu gani umepewa? Maharage, mchele, chumvi na mafuta. Umefurahi lakini? Sana kabisa. Mungu amjalie. Neno lingine ya mwisho kwa mtu ambaye alifanya kitu? Neno ambayo ya mwisho mtu alifanya kitu, namshukuru sana. Mashallah, Mungu amsaidie kabisa. Mashallah. Asante sana. Bibi salama. Salamu alaykum. Kwa mimi salama. Uko vizuri? Baba migulu njoo inanitesa, nilikuwa nalala bakakuya kunilamusha. Pole sana. Unaishi wapi? Ikirundi ni Kiswahili wumva cyane iki? Ikirundi nico wumva neza? Vuga Ikirundi ni sawa? Wewe vuga Kirundi. Kuita gute? Sijui gese banakitaka. Haujui gese banakuitaka? Jina ushari sawa? Jina yako Marcelina Sakina. Uko na miaka ngapi? Miaka yangu baba naangalia kukaranga mundu. Sawa. Umepewa nini na nini? Mchele. Aho na maharagi. Na nini tena? Na mafuta. Na chumvi. Umefurahi lakini? Nilifurahi sana. Nataka kwenda kuweka kumoto nikule. Aliyokupatia zawadi unamfahamu? Ni nani? Salumu. Ndo jina yake? Ngoja, ndo jina yake. Sio jina yake. Najua umfahamu.
Sawa mama, aliyokufisha mikono ni Salumu, lakini kuna mtu aliagiza anaitwa, siwezi msema jina maana hakuniruhusu, lakini kikubwa zaidi shukrani zetu zimufikie yeye. Umefurahi lakini wajohe sana yego. Unaishi uba kumushasha? Pale karibu na soko. Karibu na soko. Unasema ukumkia hata miaka yako? Nipe yambi basi bibi. Nipe yambi basi bibi. Bega uko sawa na bibi yangu. Wazima lakini. Kidogo. Ulifurahi? Nafurahi. Mwambie neno mmoja mwenye alikupatia hii zawadi leo. Ijambo limwe umubwire. Nitasemaje sasa? Baba nashukuru. Tunashukuru baba, natufurahisha sana. Patia basi bizu ufanye mwe. Asante sana bibi. Mungu na wewe akubariki. Wende bien na chakula kikufike mtumbu vizuri. Lakini tumbu isipokee hichi chakula, bali roho ndio ipokee hichi chakula. Nani? Asante sana. Roho ndio ya sawa. N'abanyagatumba bose turabashimiye. Ukifurahiwa roho na Mungu atafurahi. Kubadida. Asante sana. Bibi uko na kwafe mkichwa nimeona. Uko na kwafe mkichwa we. Nimeona huko bamekushevu au ni nywele zinaanza enda. Zinaenda. Miaka. Ajui hata miaka yake bibi. Asante sana. Merci beaucoup STV. Dushimira abanyagatumba bose bemeye gufadikanya natwe mu kubashikiriza ivyo umuntu yabashikirije ngo kabe gato kumunda ariko ku mutima bibe binini canke bibe bike kunda ariko ku mutima bibe byinshi. Tubashimira mwebwe mwese cyane, dushimira kandi ku indicuro n'uwakoze kino gikogwa. Imana imuhezagire cyane. STV irahari gushigikira umuntu wari wese ariko arashigikira abandi. Namana babwiye STV si wanje turayisangiye namwe kuvuga ngo nzoshigikira bimwe bishoboka. Ndazi mwene gukora iki gikogwa aranshingira intahe yuko nabikoresheje umutima ndavyitangira kugira ngo ndamushigikire nkuko nawe yashigikiye abandi. Dushimira abantu bose bo ngaha Mugatumba. Imana ibahezagire. Merci beaucoup. Ciao ciao. Every story matters.